Filma. Quem puder filmar, ó, agora na saída. Agora, tira a porta agora. Ó. Olha só. Ela tá se recuperando ainda, que ela tá meio tonta. Tá fraca. E a raposa lá só de olho, ó, não saiu ainda. Caramba, é bicha grande. Filma. Quem puder filmar, ó, agora na saída. Agora, tira a porta agora. Ó. Olha só. Ela tá se recuperando ainda, que ela tá meio tonta. Tá fraca. E a raposa lá só de olho, ó, não saiu ainda. Caramba, é bicha grande. Filma. Ai, que é isso? Ai, que é isso? It looks like it just died. Like it Jesus, man. Oh, dude. It's heavy. It's like a stamp on it. Inspected, approved. I can't read this. Category 3. I don't know what the rest says. Ê, nào này ạ. Ê,ดูนี่นะโอ้โหอ้าปากด้วยเอ๊ะน่าจะเป็นสัตว์ประหลาดเลยเฮ้ยโอ้โหตัวใหญ่ด้วยดูนี่เนี่ยเอ้ยมันมาทางเรือเรานี่หว่าเอ๊ะมันผ่านมาทางเรือแล้วเนี่ยโอ้โหเฮ้ยมีเขี้ยวด้วยว่ะโอ้กับพริบตาได้ด้วยโอ้โหอะไรวะตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยดูแล้ว猴娃的小名叫犬子，大名曾繁盛，已经30岁了。猴娃不会说话，只能喊出几种简单的声音。更让人惊奇的是，30岁的猴娃从小到大，无论寒暑，从来都是这样赤身裸体。但是